Nalazimo se u Kikijskom mlataru na parceli pivarskog ječma. Seme tretirano sistivom. Dosta dobar ječam za ovu sušnu godinu. Nadamo se da će do kraja ove žetve pokazati se na kantaru. Samim tim što seme tretirano sistivom, dobili smo tim da se prskanje odložilo za 2 do 3 nedelje i u boljoj kondiciji bilo iz proleća, a i sad kao što vidite iz priloženja. Nalazimo se na polju poljoprivrednog gazdinstva Marko Đuđulov u Kikindi, na polju pivarskog ječma, gdje je ječam posijan u monokulturi, nalazi se u fenomenalnoj kondiciji i tu je temelj tog uspeha bila sistiva. Sistiva je jedinstven fungicid koji se nanosi na seme, a štiti u ovom slučaju ječam od najznačajnijih bolesti lista. Prisustvo mrežaste pegavosti je bio prisutan na ovom terenu već u jesen, na svim parcelama, sem na parceli gdje je seme tretiran sa sistivom. I zahvaljujući tome ovaj usjev sad nalazi u izuzetnoj kondiciji i na kraju sezone mislim da će i vaga pokazati da vredi uložiti u seme koji je tretiran sa sistivom. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.